Ljudi, evo sad još jednom video. Evo tu smo sad na Mičevcu i danas sam bez maske jer je vruće jako. Idemo sad do Andrija boksa. Idemo sad. I evo ljudi, tu smo kod Andrija boksa i tu je Andrija u boksu. Kao što vidite. I evo, to je to sad. Sad gasimo snimanje i vidimo se, idemo kod Andrija boksa malo bliže da snimemo i tako. I to ide. I evo, kao što vidite, tu popravljaju nešto položivine, ja mislim, putstva. Tako da, eto, sad Adri vozio i prošao jučer kvalifikacije, su jučer bili i prošao je. To je super, tako da vidimo. Odlično. I evo ljudi, idemo sad kod Debela gledati. Treninzi su gotovi za sada, dakle 30 sati je pauza, mislim nekakvih 45 minuta, tako da evo slobodno se malo odmorite, sklonite za sunca, popijte, pojete nešto, zvaćemo se na stazu kada bude vrijeme opet, mislim da u 1:45 je sastanak od Arme, nakon toga krećemo sa I evo ljudi, sad je pauza, 1 i 2. Dakle, idemo sad nešto pojesti i idemo se kasnije. Cause girls is players too. Bitches get money all around the world. Cause girls is players too.
Adri ima probni krug, jer mu je nešto crklo na auto. Položavina, vjerojatno, i onda je morao raditi optiku, pa su ga pustili, sada radi probni krug. Evo crklo je auto po ušte. Kako?